Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitite na mbere bwega ningukugwa togeni kiri Nteto cietu cia Thaa Mugwanja na arua iri tariki 14 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2023 mbeta MAUREEN KINYA ngabana Kawira Mwangaza nethiritwe akirekeria mbasari ya mung'ana jwa mbeta milioni 15 chete kiri ward ithano ndene ya gicigo bunge kia Igembe South Bobo ni gukurukira sub county administrator wa gicigo giki uria wethiritwe akiuga murito wonthe uria uri na ubatu na ni ubatu bura burikithitwe akethirwa akiwatira 5,000 nikenda omba gwita na mbere na kithomo kiawe Bobo ni tabura tukwirwa ni Dennis Mugendi. Isaya Baitoti ari murungamiri gicigo kia ubunge kia Igembe South thirikari-ini ya kaunti ya Meru aritwathira mbasari iri banganiritu gicigo kini ngavana Kawira Mwangaza ni milioni 15 iria wandi ikaewa ithatu untu gwikinyiraga icombere ya bainga kanya kagutuma baruga cia maromba yacio baramukire cio 8,990. Igembe South sub county ina wandi ithano Iran Kavana ANA every ward, 3 million per ward. Therefore, it translates to 15 million iri akayana kiri Igembe South sub-county kiri anabara vulnerable. Akachu ward ni upete kureta 1,850 applications. Papa apply 10 bursaries. Kiogoi ward ni upete kureta 2,500 applications. Maua ward ni upete kureta 1,500 applications. Kanuni ward 1740 applications na Adhiru Gaiti ward yombete kureta 1,400 applications. Aja Baitoti akauga kenda muritwa ewangirithano gwitia bagategera na bare bari no batu bateri tonto kinya kuri nantu baguciomba batumite maromba ya kweombasari mantu yatibateretwe. Kiri applications hii itwaberete bwa muno antu baba ku apply ni antu barabena opatu sana no kuona kiri application situ inasio kwa antu bamu ba apply te maybe muntu ni mwarimu na ndeki maybe muntu na musara ya oni kana bangi bena kinya biashara inene muntu na apply te so uratu kwethia no tutu na criteria iratu kuwa number 1 buru mwana romba kona nomnye excellence governor awite besa hii ile yanua 5,000 and above. Kienda sio mbote dia mtu. Dennis Mugendi, Weru wikendi, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe mwendaga Thaa nethiritwe akiuria atongeria ba kaunti ya Meru bethirwe bakigwatanira mono kiritanari ria Rais wa Nthiguru William Ruto ethiritwe agika gukurukira munini wa Werigathi Gachagua aria gutigira kuri na thiri ndene ya kaunti ya Meru ethiritwe akiuga bobone bubu kethirwa bukirikia witi na mbere ndene ya kaunti iji kagitene kau nethiritwe akiuria MCA ba kaunti ya Kiambu na kinya Nairobi kinyabo bethirwe bakigwatanira na mangavana bao. Mbara tukaromba turi antu ba especially ba Meru region ndo diumbu meta Tharaka Nithi iromba rya tukaromba twiromba antu bagwatanire nontu kuria gwatanira kwa MCA na ngavana na yube ba Meru ikumisa mwananchi kwa wenda umuringi kura an electioneering period is too expensive kwa tuchoke siasa nikae tuwachoke Meru karibu mwanka nyuma na gutakurudo maendeleo tukwenda barabara Meru ni kwenda ndoi ni kwenda masipitali so gintiromba rya kwa niundi sare Tharaka Nithi mathogane mamu mheshimiwa deputy president na mwana ingotia mathogane ma deputy president mo mathogane ma president wa Nthiguru imakuwatia ni mugongo. By the way, kule kintu ndakobithia kinene muno kuma ki president wetu muntu mheshimiwa president William Ruto kumiro ni consensus kiri astekuna chionda chia Nthiguru utie na maana mando ankuya niyo mbi nontu kintu ke kuriro at the end of the day nantu bakara Nthiguru ba watanire MCA na watanire na governor MP ba watanire na governor 2027 yake kila mtu akaide sera yake so romba ya kwandi sera Tharaka Nithi Meru gavana nakara Nthiguru na thikiria MCA bathikiria gavana na yumbe bonthe na kaina gutumba waka Meru is a giant county na ti county ya kurekerio ogu intamoko na president gukurura deputy president akumekishwa kwamba kwina ngwatanio na kwina thiri Meru na kaina Nthiguru na yetu ya Meru yomba gukura utie tofauti ya Meru na Tharaka Nithi turi antu bamwe imeanga tu ya gisiasa so iromba ya kwa ngwetegia jundi enu deputy president yani gukurukira rais wetu jundi mbega muno na jundi agiri kwe kuchokerio nkatho
atongori bakara nthiguru barariria bagwatanira ike gateithia mugongo patuko ina andu agutiuma thiri siasa meatimurano siasa ni interest na branka aromba kaunti chetu nthiguru yonthe ni thirikari ni family nthiguru yakawa through consensus iboya muno mangavana iboya muno ma MCAs be baringire kura na muntu akiringura kura MCA kuruntu weraga ntu kabaruthira uri ngavana kuruntu weraga ntu kabaruthira tugatinda kuwa o ate o MCA ni ngavana ni bagiri kuruthona nona ituga twina gikaro kikumikishwa kwamba tugutethia mwananchi wa kawaida nontu ngavana na MCA na ntongore bunde ba county product yao igutethia muntu wa kawaida baringire kura so ngavana na MCA bakara nthiguru senete team picha gatio senete turetagirwo mantu tukanalize case by case kulingana na merit ya kila case tora ni kuwata threshold ya ngavana kuingatwa tukaingatwa karwa tina threshold agatweka retained so senete tu responsibility yetu as much as itukuga kwena mantuma impeachment originated from the counties akiwa nkaroba counties chiondo cha Kenya niwe na MCA niwe na governor anti bakwena bakara nthiguru baraneria nontu utie muntu kurima mondo ake mondo rantu bakurima bere monda wa mwingi ura waburikire kura tarike na mweri wa 8 so anti bakara nthiguru bagwatanire nontu utie ntu ikuruirwa ke kuruirwa ni mantumari na shemu no tongore nabu otongore nantu banenkanire totongoria ngavana karante gura na MCA karante guru na mangavana bumekishwa kwamba ambina na MCA for 10 years inkwera ndo ja county mono kuruki saidi mono inkwera what they need to run account nontu at the end of the day kira mo MCA kagita yake mengatana kathi kira tubake au gerata warotheri antu ngavana gachoka so antu babe bairi no mwangabu babena kikaro kia bagakaraka kumikishwa kwamba bakurutha to productive wala bugatethia muntu kawaida so ndo acha county na what have you turakaya na cho for now na ingwetegia it is too early anyway if I want to say meri ena timingi mono ya utuika ngabana bukole mono ngabana kakwe bantu mabugote bakarutha na matiarutho etithia ba boda boda atongeria bao amwe na kinya abisa bao kariani bethirite bagitumiriria gwika muchemanio ntuku ya Jumatatu kiumia kizite nikenda bethro bakiaririria mono wamba bwa boda boda aboda boda bagitariria mauthukangia jaria bethirite bagikurukira kumania na mbaba bane bethirite bakiuga ati gwa kagita nande ne bethirite bagitumira kinya bunduki kire wamba bobo ntubura babatere kwithirwa bagitwa ntaira nikenda biashara chao chithirwa tigeta na mbere na njira iria yagirite Nicholas Chabari gatumenyithie nkuruki Tuiti ni base commander na OSPD na Kenya OCS bonde nikenda twariria mantu ya Nteto ira baragunduire njaro ya kuhusu wamba brabu kuyete boyaro wende no tulite kwenda kufanua atumenya na wamba buri mno na ora security komba kurutani ngwina batu kenda tumbotethania tukwe Jumatatu ninkoromba bonka we muntu ebikibiki kinya emusie ombe okinya lare socio ho no musemanio gethwa ukiendelea mathaa thainya ni muchemanio ura witanitwe ni atongeria abaukaria abonthe ebagembe north bagwatanire tena atongeria abandereba ababonda bonda terino chegembe north nikenda bakara nthiguru na thithia bonthe babonda bonda terino baraniria bona abura bomba ukabanira na wamba bobikibiki bura bakuga amba ende ibachenchetie ntwiro na banje iria kuija abikibiki na mithemba mwanya ontubura bakwenda buthinambe na kuruigwa na buburu gutigira athithia babikibiki ibakuruta ngwe chiao bataina thina wamba bo bagunduite boyaro orende bagunduite ati bikibiki ne ko senchwa eka kwatoka bikibiki ereo yue eketho kapteni na kwatoka bikibiki wote memenya ko na baba ina ontubura bakomeora bakathiata na ito bachokeria nkatho no nture ontubwa mbere katue boya nontu wamba ibonianiete lakini mwanga thai kenda libokuko ebonge boko bango boyaro nontu buraba mbere ibareta atia ibarathiririe kiki banjiri kuyo mtu ajeje na plate mtu ajakara radio tukubaga ya bikibiki nturene alafu baba bikibiki watu kabo sindi amba mbere watu wantu bayaguya na ibanga kai bare ya bundoki watu kwina themo tukua ithemo bikibiki kayo watu kwa themo no mtu ana bundoki patima na bateka ntu na bata bikibiki kwa hiyo leo ndio bikibiki wale challenges nyingi mno nto kituranje na tu antu bikibiki uthoka no nto antu bengi ruba baguya mburi utuko tamwanje tukuna kanyanya no mtu bikibiki uthoyete anene be to bonde baraba usiana na security no nto bo operation ne gethira ireri kuendelea bikibiki no nto bwa ora baba bigi wingite ukuona baba bigi mbere turare bwa kuyoka iyo bikibiki nya musie
bokinya ego ateka bigibigi twesune nya na ise jirene monka thae ndi butabarakite muno twatukuya bigibigi na bundoki na bigito tutise nasi Thaa na muno tosukusa wambo bigi buri ndene yetu ke barabange tu nabo Kumalare Gembe North Betan Class Chabari. Nabo abiashara thokone ya Kamatege ni bethirite bagichumiria na gukia mateta jao ara bethirite bakiuga gita kiria kethiritwe kirindene ya thokone ije mieri kathumba kwithirwa gite kuthara kagite ni ukauni bethirite bakiuga bari na kinya thina ya roje amona kinya bioro kwithirwa bitiumba gutumirika ni untubwa wa gibobo bwa roje na kuruki bititheri kagite ni ukauni bethirite bakiujuriria ate kinya rukoro rwithirite rukiujurana ndene ya thoko ije ruti kuona wakwithirwa rukiuthurania rukoruru okwaje Kamatege ina thina mono itena roje itena Thaa ina igitare nene maitirankana owo tuko tukibokera mariko tuthatuna thina nyingi mono toka itoci tuigurarira twi batu na ariti bangu giguku bationa gwita gwitethia bioro bitiona kuthambia nontu twenda guikara tutherete tontu kwina korera tuonaga kinya thoko yongwa kwina amwe kwina miguru na ndiria kwina maembe kana riria kwina marigu jagundi riria rukororo na ruru twarikia gutuma marigu rwagita mantu jagutigwa guku rori neone cera irweterejira na tutena gwa gutakungi chathai ukona thoko yetu negitara magembe tutena rujira kuthambagia twagure gembe thokone tukareja kariu bukono mirimo ingite tongeria baria bathuri batutethie ndene gukamata thoko rukorwa rwithera rweku nikenda tutikaju ikorera na Thaa ira ya uyu ni ekirwe ikiye kwithera ya uyu ri tutekirirwa in display Thaa ine ankane MCA wa Bogeta East Ward bwana Aaron ndie uthingatie Thaa iji umeimbia tumire eora echokwe na yankanwe kenda abiashara bomba gwita ngugi mathayara ya batere batu turenda ngwataniro bakari na ngwataniro batwitere ngugi ibioro biria tuthitherwe thoko yendere bwega na tutena thina na antu bau na tutikwenda kumea misukumano yao kethira ibarathiririe bakare bwega na baendere na ngugi ira babati utwitera tukurinya gitaja kiki thirikari kaunti kamanenji gatwikira gitagiki kiketho kigwete throughout twatetheka nikenda thoko yetu ithirwe kari uria tumba gwexpectie kara na roje tubati gwikiro roje nikenda twithirwa twina utheru bwega ndene thoko yetu ngavana narite ngugire yawe na MCA barite yao batigera misukumano nonto misukumano ete tutethia na meri uwe batuterete bati utwitira ngugi turiterwa ngugi kenda yonekana na atu tumenya ora tukathithia 2027 itukuromba ngavana and actually inkonda kweberia mugambo yuyo kugo itukara twiromba kuromba no ntitwaringire kura twabuthura kenda butwitira ngugi nto rio romba kura no tigire wa twiraje uju warikio ukuruka okeya Kamatege na nyo thoko kamberia nyo so we want you here waririo wananchi no ubere imbio iyo yongo tubangirite na tikwaria ngina kanywa tuthitherie untu buu ukutega ukona ukabuthithia thoko Kamatege karabwega ne kuma kirirugono ru ni tukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekano jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF Meru College netokugwa togeni kirojukania bwa January mwaka jwangirije 2023 buria bwetete na mbere nitowejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi School of Cosmetology kana manto ja urembo School of Business and IT biashara na mitambo ya computer School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works manto jia waki na ubundi nitujukagia ritobaria batikinyitie grade chia kutonya university nitoejanaga courses chia computer gutemarei kiria ritoba diploma na gichunje kia 80 kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical Meru College nituchwaga ira ritobeto internship turi na nyomba chia kurara na marijeto nija kuguna mukoji waku ni ukomenya manto nkoroki na otoriongero bichine chieto kana otoringire thimu iji 0
0719 244 244 kana 0718 081 317. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Hello my friend. Hello Mdosi. Yongo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. This is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Urain tobia otora bia kubia tumira nyumbana kinyabia tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinya ngasi, baiskeli na kinya meza ila setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torema wakasiongo, ureshe kinain opposite Pretty Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ngukugwata ugeni uringi kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto mkuru kinyume ya kithurano kia atongeria bathoko ya gakoromone kuremwa gwita na mbere mweri jwa 10 mwaka muthiru na ndi kura iji igachokerwa kairi aria kuringana na mubiashara uria withiritwe akierekereria ndene ontububu niwe kagwiria murega nethiritwe akeja na rutha ati kithurano giki kethirwa gikithithwa netete na mbere na kuga mathina jonthe jara jethiritwe jari ndene ya mwaka muthiru kiri kithurano giki ni jethiritwe jagitegererwa na bathatu kiri baria bethera bagichwa kura ndene ya kithurano kiu ni bethirwe bakebererwo ibongwa na uta thokone na twitete notice wagitatia ciobere iba to register kwa wethera ugo riuga wenda na loaders those three are enough gotirana nayo tariki 5 mweri jwa 10 itware na ithurano bia gakoromone na ibiabuire kungi kunthe kwa transport kwa marigiti kwa mitumba ithurano ibia thongomere mono lakini ne kwagire ntangurutano ndene ya rutere rwa fresh produce na itureketie kuthondeka mikakati turi ofisa itwetere twakaranthe guchunkuna ara thene uya umire na ndi ni tucokete gutumiria ati tukaringithia kura iu tariki 25 batwe itwaro mbere akariba gakoromone ba biashara cia thoko ewe fresh bachiandikithie upya nikenda tukomba kumenya na sector irio 23 kwina ba matunguru kwina ba nyanya kwina ba mababai ibajokerie njukumu ya guchiandikithia anto 2710 iwingirije magana mugwanja na 10 bara bachiandikithitie nibo baritango gendene thoko eu na nikenda bomba kuringa kura kuma witwaritere notice ingi ya kuromba bara bakwenda kuewa ite nabo bachiandikithia na njire kuromba ite biu ndene ofisi chietu na anto 27
ibachiumerie nikenda baromba itebia chairman, vice chairman, secretary, vice secretary na treasurer. Nkatho cha mwanya ni untu ogwa wa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanirite na bautwe kiri Nteto chetu cha Thaa Mugwanja nga kwendera Saturday enthongi mita MAUREEN KINYA.